Dobrodošli u novi video. Ostavite like ili komentar. 400 g brašna, 200 g šećera, 1 prašak za pecivo, 1 jaje, 1 žumance, 2 kašike kisele pavlake, 200 g masti. Sjedinimo sastojke i umesimo testo. Pretplatite se na naš kanal. Malo brašna. Kalup za vanilice po izboru. Pretplatite se na naš kanal. Tepsiju obložiti pek papirom. Staviti da se peče na 180 stepeni oko 7 minuta. Pekmez po izboru, ja sam koristila od Kajsije. Pretplatite se na naš kanal. Pedeset grama šećera u prahu. Nakon što su gotovi, ostavite ih da odstoje i spremni su za serviranje. Uživajte!